Nie da ideš u more. Levo, gospodo Toronski zaliv, Egejsko more. Sada, dragi putnici, sada bacite pogled desno ili levo, svejedno. Bacite pogled levo ili desno. Desno je lepši pogled, Veštački kanal, gospodo. Veštački kanal, koji ime Kassandra, pre neke čini mi se 17, 18, 95, 6. godine, otečena od kontinenta, od Halkidikija, poluostrva, tako da Kassandra nije više, dakle, dobrodošla na Kassandru, gospodo, jako smo blizu, jako, naših ponosnih odredišta, jako blizu. Svi mi, dakle, kanjot Polikonu 37 km, kanjotu 32 km, Peko Hori 40 km. Kako smo planirali, tako stižemo. Svaki neki minut pre možda. Dakle, Kassandra je otečena od Halkidikija Veštačkim kanalom, kojeg smo malo sad sreće moći. Tako da svi mi griješimo kada kažemo da Kassandra prvi prst ili prvi krak Halkidikija nije, naravno da nije. Bila je milione godina, ali više nije. Kassandra prst ili krak, Kassandra je sada doduže veštačkim putem, ali ostrvo. Dobro došli na Halkidiki, gospodo. Dobro došli na Kassandru.